รือว่าจะมีพี่น้องนะครับคนไทยที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะได้แปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับสำหรับที่เรากำลังรับชมอยู่ตอนนี้เป็นการแสดงเขาเรียกว่าเต้นเสร็จลึกของพี่น้องชนเผ่าลาหูของเรานี่เองนะครับช่วงนี้เป็นการแสดงชุดพิเศษนะครับจากพี่น้องบ้านกลางและภาษาครับขอเสียงปรบมือดังๆให้หน่อยครับนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่าลาหูของเรานะครับที่สืบทอดกันมายาวนานครับแล้วก็ได้ยินมาว่าชุดการแสดงนี้ก็ขั้นตอนกันมานะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะคุ้นเคยแล้วก็จะชินกับการเต้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นการแสดงของชุดผู้หญิงนะครับก็สำหรับชุดผู้ชายก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับชุดของผู้ชายก็จะมีการเป่าแคนนะครับแล้วก็เต้นล้อมรอบต้นสูงนะครับที่เราได้เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับวันนี้ก็ในงานตัวแทนของชุมชนบ้านพวกเรานะครับนำโดยท่านพ่อหลวงพระสังฆนะครับนะครับแล้วก็ผู้นำวัฒนธรรมนะครับทั้ง啲嗰度嗰兩呢個後邊即係好似佛培灣先啊！呢個嚟嘅。
chỉ biết từ phá đây từ buổi còn nó đã tập cho mình cái tập của nhiều bé đi tôi mà hư có cái khu cái phản ảnh này khu cái phản ảnh cả là này hay là ta cái quay từ thảo ra tập đi này thảo là bồi ô để làm được cái phản gì đấy khu cái phản ảnh này cái là mình là ra cái quay từ có cái ra đây Halo, kalau itu bukan bisa jalan balik. Itu bukan pakai potensi lain. Jadi lah, waktu itu waktu dulu tiga pakai potensi kalau di tempat hujan terjadi dulu itu kan ini. Di pagi itu lagi jalan lagi. Jadi itu kamu dia kalau tiga pakai potensi kalau di tempat hujan bukan. Bây giờ cái pháo thì người cũng sử dụng khi là quân thì chơi gì anh đi xuống thì người đó con là đi chơi với cá mấy bảy đi thứ hai là chuyện người đi chơi lâu cho con phi tao lâu đi ở đi là đi ra đây ra đi lại thì họ hấp dẫn một cái là cái chuyện cái gì cái đó người ta người đi chơi đấy thì rồi chứ không chuyện cái chỉ phải tôi là cái bao đi rồi người ta rồi lao chi ở lúc mà làm hạ tôi lên cái chỗ kia nhưng mà lao bà kêu lao chí lao xe đó là lên chỗ đó chứ không có chỗ cái có chuyện chỗ của nó để ta làm có rồi cái chế thì là cái gì mà một trăm có một chuyện nó cũng là chuyện ta đi ra tên là theo anh chỉ cho đấy là lấy chuyện trò chuyện đây là người nhà trong cái công việc của các gia cũng tạo nhiều bây giờ như cái cũng sự là em có thấy quay đi về là người nhà thích hàng đấy là người xì đây là người bạc tiêu là người cha là người nhí đây là người ok chỉ thích hàng bây giờ đại gia bảo nhiều đâu đấy là người đi kiểu thế cái bắt tay ra cái bắt đầu kiểu thế